Pengendir meler sabora na ba? Dalakong nyon sabora. Gulaban sambian cet pacet aroma sa butco ning demate ta oleh aroma sa lebih pepus benoreng. Paham gi? Karena gulaban sambian ampo ta keco teretan. Ampo ta keco. Abba ni kampo ta keco ampo ibakala sejan sambian dengan ceng ba tepak ka oreng senada gena wo tak kira anu ternyata kini si pratsu. Pada tay bangki aja Allah. Ompaman. Ompam. Paning-oning kemudian pas di malaikat bertanya Damari kemudian bang baca ke swarga siapa nyoron Nabi Muhammad ya tahu mana iya iyalah kasa masa nih ada benar jual lebako jadi lebako wajib afkir guru mau nanti tukang tempeng ring dulu masa saya tanya akibat saya di gudang halo ngas tete ini keparloh ke ngas tete lula contoh ntar jalanan bah beda olar ya dan Roma pah orang ngocak lajak mangkat kakek jadi ada apa tak kira sukses ya mau kita mangkat sukses ini macam tak berangkat ngas tete par kayak ngas tete kalau ampun mangkat bila keluar langsung bah pasrah ke Allah Bismillahi tawakkaltu ala Allah lah mula tawakkaltu ala Allah doa apa kalau pasrah kasih andi ada olar ada jangkirang ada apa jangan yo Bismillah